Halo. Rumintan Kadek sedang menonton. Om Swastiastu, mantap. Swastiastu, Dek. Sambil menunggu penonton sebelum jam 6. Ari sedang bergabung. Ngapain tuh? Aku mau baca cerpen, Win. Tunggu lagi bentar, jam 6. Erna Irayanti bergabung. Tugas ya, Dek. Ya, tugas baca cerpen. Miss you, Put. Oke, bakal jadi penonton setia, semangat. Iya, makasih, Mbok. Karena sudah jam 6 sore, jadi di sini saya mau baca cerpen. Ini program dari Suara Saking Bali, yaitu baca cerpen Bali online. Udah jam 6 nggih.
Nggih, yang langsung saja. Ini cerpen yang saya bawakan itu berjudul Belahan. Ini karya Tiang sendiri. Belahan nika sakit kepala. Nama lainnya di daerah lain bisa disebut siahan gitu. Oke, Tiang langsung saja ya. Judulnya Belahan. Nuju bulan Oktober, gumine sampun masuk masan hujan. Mulane gumine galang. Sane mangkin gumine peteng dedet, matan aine tangkepan gulame. Kruwog-kruwog munyine uli bedur, nyinayang lakar hujan. Mekuwes hujane teko uli bedaja, bengong maderain nepukin hujane masibakan. Wireh ditongosne tusing hujan, di bedajo subo bales. Gelur-gelur dadonge ngaukin. Rai, nyungujang gelang bengong. Jemak enggalan dagangane, apang tusing enggalan hujane nekedini. Maka siap Rai ningahan munyin dadong rundu. Ngenggalang ipun laut nampedin dagangane. Sampun telung dino dadong rundu. Tusing man medagang ulian neren hujane tusing mereren-reren. Mekalngan dadong rundu sambilan nampegan dagangane. Kene subo deweke hidup lacur, tusing lah apa. Kadirasa tongos medagang tusing idang nyewo. Jek milah kene nyempil. Dini ditungojok dijajada tongos kosong, kemoya laku. Maderai sane ningehang dadong ne mekangan, tusing nyidang orahang apa. Lagutan mula saja hidup lacur, kemu mai milah nyempil medagang. Di tengah mobil apan sane, men jeriken lan panakne ketut berit mekenyam jele. Nyingakin dadong rundu lan maderai tusing man medagang. Loh, tuleh nyi jo. Sing man medagang musuh memene. Mesaut lantas ketut berit. Agat iraga dadi anak suge omeh. Sing cara keto tiwas dadi jelema. Mirip ipidan perisolahne jelek to meh. Ento subo, meme mulo sing cocok aja dadong rundu leng pidan. Ulian iya lacur, meme tu sing demen aja iya. Sing lepel meme loh, diapen orang iya pisagan dah umahe raga. Lek aten meme ne, lamun orahange menyama teken iya. Meme tu sing merasa ngelah nyama jelek itu. Ketut berit, gedek ningah mungin memene. Nah, do to rambange meh. Do pak ngajak jelema gitu. Lan mai jani adenan mulih. Risampune nekat jumah. Uap-uap ketut berit matane kiap. Laut ipun ke kamar. Meme, icang lakar pulas malu kiap sajan matane po. Mecelap menjerikan ke kamar ketut berit. Mih, kene sajan ni loh. Asal mekikan orang nyemak guys setata lebihan alasan. Nah pulas jenyi ditu, ket sanjo. Ketut berit tusing yang ngetang munyin memene. Matane subuh kiap. Dan kerasa ipun subuh meklepuk sirap. Dikalani nyaluk sandi kala, men jeriken nundunin panak nih. Loh bangun, subuh sandi kala, jek atap nyi kepetang pulas. Kijap ketut berit bangun. Duh meh, mata cangkiap sajan, tusing ngidang nanggehang. Kewala, jani sakit nas icang maru bangun meh. To subo nyi lebihan pulas loh langkahin ahi nyi to adane. Makanannya kitang sirah.
Ah, tusing me, nelen sakit ne me. Tumben ngasanang kene me, lan mai atah jo kejap ke dokter me. Nah, panjusang ibannya malu, benjap meme ngatah ke dokter. Ritat kala sampun di dokter, men jeriken lan ketut berit ngantosang antrean. Wireh akeh anake maubat. Atas nama ketut berit, silahkan masuk. Ningah adane sampun sambate, teken perawatne. Laut ipun ketut berit mecelep. Siro niki sane sungkan, kita doktore metakon. Laut mesaut menjeriken. Niki panak tiange sungkan pak, ngorahang duurne sakit sing ngidang naonang. Nggih berbaring rumun rike tiang cek. Risampune wusan meprekse, ketut berit bange ubat teken dokter. Lantas ipun budal sarang memene. Gelesang satwane, sampun eminggu ketut berit gelem tusing ngidang bangun. Ulian nyakitang sirah. Menjerikan inguh paling nepukin pianakne buka kene. Kadi rasa ngelekang nasi tusing jalan. Ketut berit gobane kembang lem-lem. Dua-dua ngorahang sakit sirah. Dokter kudang dokter subo aleha tekan menjerikan tusing masih nemu hasil. Sagetang ada anak jerit-jerit di sisian. Mbak, yeh, engken dek, adi jak jerit-jerit. Ne yang loken panak moe, iberit makelu orahanga gelam nyakitang sirah. Ao sajan dek, ingu paling yang kene dek nepukin panake. Kene nyen mbok. Bisa gandangin umah yang aduh masih tain sakit gitu. Ora hanget to sakit belahan. Ne dadong rundu to bisa ngale belahan. Mesaut lantas mencerikan. Dek, kaden dek nawang. Yang jak dadong rundu subuh memusuh ulipidan. Nyak sing yang kemu bukannya seger, panak yang malah sakit nengen. Weh mbok, alah hang malu kedak basange, mungkin cuma musuh. Iraga nak perlu adane, dadong rundu nak biasa kan ngajak mbok. Mbok ne maluan ngemusuhin, ulian dadong itu anak lacur. Alah hang malu kemu sing pedalam panake. Menjerikan mendap ninggah munyin ipahne. Laut ipun memunyi. Nah, lamun gitu, atah yang kemu dek, sebenarnya yang gengsi. Tapi ulian panak yang nyak kemu mubat. Rikalaning sampun nekat di jumahne dadong rundu, ipahne menjerikan laut ngojok dadong rundu. Dong, dadong. Tulungin jo ipah tiange dong. Tulungin apa ne dek? Konden pegat munyin dong rundu ipun kesiap nepukin menjerikan ke umah ne ngajak panak ne. Laut dadong rundu metakon. Nak kengken ne. Mesaut ragu menjerikan nyautin munyinnya dadong rundu. Dong, coba nang periksa sirah panak yange. Panak yange nyakit tan sirah uli aminggu sing segar-segar. Dadong rundu tusing nyautin munyine. Menjerikan laut ipun ngecek sirahne ketut berit.
meh Dewa Ratu. Panake belahan lo. Uleng di paban kedbetene belahan. Meyeh-yeh peninggalan menjerikan ningahan orangnya panakne belahan. Meh, man kengken jani dong. Nah, lakar ubaden icang malu. Dadong rundu itah ngibaden ketut berit. Uleng di pabane simbohe bas cekuh mimboh lili gundi. Anggona mepel sirahne. Nelo, subo ijen cang ubat panake. Ajak malu mulih bang yo sirap. Meh, suk semone dong. Dumada enggal segar panak tiange. Kacerita sampun liwat petang dina. Ketut berit sampun dadian. Bayune sampun segeran. Menjerikan makanya menepukin panakne sampun nyak segeran. Kene beh nyak panake jani seger. Lakar ngorang makasih malu ngajak dadong rundu. Mungkin subo icang ngemusuhin, ia tetep nyak nulungin icang. Gitu menjerikan ngemimi pedidene. Sagetang, tepuk dadong rundu didulungi teko uli warung. Laut menjerikan nyak jagen. Dong, dadong. Suksemo subo nulungin panak tiange dugas ngubaden. Jani subo dadian bayune dong. Dadong rundu makejam. Nah lo, men subo segar gen. Men sebang layu menjerikan laut ngerawas. Sujatene tiang nak le ajak dadong uleng pidan bakat musuhin tiang. Jani disubane tiang ngelah keberbahan. Dadong nyak ikhlas nulungin tiang. Singidang orang apa tiang dong. Jabong orang suksemo dogen. Loh, ne liwat-liwat depang subo do bien satuange. Jani melajah iraga menek ngancan engken patut neraga ngajak anak tuaan. Engken patut neraga menyama braya. Jani barang-barang melajah. Cang tusing taen gedeg. Ejak iluh, mirip, ulian sakit belahane, iraga ngidang bien akur, tusing memusuh, kene mirip jalane luh. Makanya menjerikan sambilan melekuk dadong rundu. Nggih, suksema sane sampun bergabung. Itu tadi cerpen tiang. Judulnya Belahan. Terima kasih yang sudah menonton. Udah A++ nilainya deh. Aku tunggu cerpen selanjutnya. Ya, sebenarnya ini program dari Suara Saking Bali. Jadi karena musim corona ini, Suara Saking Bali mengadakan macet cerpen Bali online. Jadi yang ingin nonton bisa lihat dulu di Instagramnya di Suara Saking Bali. Bisa lihat siapa yang membaca cerpen tiap harinya. Dan untuk yang juga suka nulis, membuat cerpen, puisi, atau apa yang berbahasa Bali, bisa kirim ke emailnya Suara Saking Bali. Lanjut, Mo. Terima kasih yang sudah menonton ya. Semoga menghibur.
Terima kasih yang sudah menonton. Jadi menonton cerpen saya membaca cerpen. Selamat sore.